Matod pa sa atong tubag sa Salmo Responsorio, unsa to atong tubag? Bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo. Tinuod ba gid na nga bulahan ang mahadlokon sa Ginoo? Kusga. Nya ngano man lagi sa ebanghelyo, di ay nahadlok sa Ginoo, gisilutan naman noon. Nahadlok gud siya. Nya unsaon man pagkabulahan nga gilabay naman noon siya sa gawas. Ningon ko siya, nahadlok ay ko nimo, sir. Hadlok ay ko nimo, Lord. So hay may sayop ani, ang ebanghelyo o ang salmo? Unsa gud tay nga wa man ni magkahiusa? Gisayonan ka ana, bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo. Ni ay sulugoon nga nahadlok siyang amo, gilabay na noos gawas. Maghilak o magkagot siyang ngipon. Hay may sakto ani, ang taga-salmo o ang taga-Hesus? Naglibog sa bitaw ko ani. Wa mo maglibog? Kamo, mahadlokon mo sa Ginoo, dili? Kusga? Ilabay gyud mo sa gawas, magkagot gyud na inyong ngipon adto mo sa impierno. Unsa may nano man ni naingon ani man ni akong pangutana nung libog naman nung kuan. Unsa man day pasabot ani? Ambot lang. Mahabulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo, lahi ni siya kahadlok nga dias ebanghelyo. Ang naas ebanghelyo nahadlok sa ka-istrikto sa iyang amo. Kining bulahan nga mahadlokon sa Ginoo, nahadlok nga mahimulag sa Ginoo. Muna, ang usa nahadlok sa ka-istrikto, ang usa nahadlok nga mahimulag sa iyang amo, sa iyang Ginoo. Kamoron, hain man mo nahadlok sa ka-istrikto sa Ginoo o nahadlok mong mahimulag sa Ginoo? Wala, kamo instructor ba kay nang Ginoo, maingon ra ba no, ay silutan gyud ka, ala gabaan gyud ka, ala bantay ka ana. Kana mo na mga kahadlok nga makapaimpierno. Ana, mao na. Pero ang tao nga nahadlok nga mahimulag sa Ginoo, unsa may mahitabo? Relax kay na siya. Mabungahon, daghag ginansya. Ug mao na ang hulagway sa asawa nga gihisgutan diri sa atong unang pagbasa. Wa siya mahadlok siyang bana, nahadlok siya sa Ginoo. Mao na ang iyang gibuhat, sige lang gid siya atiman sa iyang bana. Iya gyung higugmaon ang iyang bana. Di gyud siya magyaw-yaw ngadto sa iyang bana, di siya mga saba sa iyang bana. Matud pas lektor ganiha, pader unsa man ni sakto ani, maghabol o maghabol. Kay mahadlok man kuno siyang magbuhat og daotan siyang bana, iya ra jud kunong habulan ang iyang bana. Nako na mudaot ginang naong sa imong bana. Sigihan nimo habol. Dili tinuod. Ako kasuway na ako asawa, pero maghabol mo, lain siguro mahitabo dito lawom sa habol. Maghabol ka na bang maglaba, mao man trabaho sa asawa sa una, maglaan ng kuan. Mabutaw si Mother Mary, nagla siya og kani-ganing naghabol siya og sinina ni Hesus nga wa gid tinahian, style to niya. Karon tahion man nato. Ang kang Mother Mary gilara to niya, giwibra to niya nahimong usa ka sinina nga sakto siyang anak. Grabe kayo kamaayong muhabol si Mama Mary. Unsa titawagan na in English? Kaning weaving. Ana, no? Bala di bugo masad ko ana. So, karon unsa may pasabot diay? Ang tao nga mahadlok nga mahimulag sa Ginoo, magsigi ra gyud tuman sa sugo sa Ginoo. Kay ang makapahimulag nato, bisan gani sa inyong pamilya, unsa may makapahimulag kanang mosupak na ka sa sugo. So kanang tao nga mahadlok mahimulag sa Ginoo, nya mahimong mabungahon, kay magsigi ra gid siyang tuman sa sugo sa Ginoo, mahadlok siyang mosupak sa sugo sa Ginoo. Kamuron, unsa may inyong gibati
mahadlok mosupak sa sugo sa Ginoo o mahadlok motuman sa sugo sa Ginoo? Sama, nakalitan mo sa pangutana? Nahadlok ba mo nga mosupak sa sugo sa Ginoo o nahadlok motuman sa sugo sa Ginoo? A or B? Iisa ang kamot sa katong A, katong nahadlok mosupak sa sugo sa Ginoo. Isa. Okay. Wa kaabot og 1/5. Kinsa may nahadlok motuman sa sugo sa Ginoo? Taas ka mo. Ha, unsa man day mong uban? Wa mo'y desisyon? Kanang way desisyon, automatic na ilabay ngadto sa gawas. Kay maghimo gitag desisyon, matod pa ni Kristo, kinahanglan gyud mong bugnaw or init. Kinahanglan gyud mo nga yes or no. Dili gani mo mubuhat ani, iya mo sayawa. Mao na kadtong wa mo isa, iya na mo sayawa. Tagaan ta mog second chance. Paghimo gyud mog desisyon. Saman mo, letter A, hadlok nga mosupak sa sugo sa Ginoo. Letter B, hadlok motuman sa sugo sa Ginoo. Kinsay letter A? Maayo. Ang choir, hurot gyud sila isa. Naiduha wa mo isa, gaduko ango. Duko. Kinsa man to ang mahadlok nga motuman sa sugo sa Ginoo? Letter B. Dili sad ingon ako, oy kanang ni signal ra ko ba? Kamo sad no, matag-anan ra ba sad ninyo? Sige, atong suwayan. Congratulations kay gusto day mong mutuman, nahadlok day mong musupak sa sugo sa Ginoo. Kanang giingon sa Ginoo nga kung tamparoson imong pikas aping, ipatamparos lang sang pikas. Wa mo mahadlok ana. Mutuman mo ana. Tuman dili. Kanang giingon sa Ginoo, ibaligya ang tanan nimong kabtangan o gihatag ang halin ngadto sa mga kabos. Saman, wa mo mahadlok ana. Kanang giingon sa Ginoo nga pasudla sa inyong balay ang mga way balay, wa mo mahadlok ana. Kanang giingon sa Ginoo, duawa ang mga binilanggo, wa mo mahadlok ana. Unya kun ang binilanggo muduaw sa inyong balay iniglaya inyong pasudlon, wa mo mahadlok ana. Kanang giingon sa Ginoo, pasaylua lag kapituan kapito ang nakasa nimo, labi na gyud kun ang imong bana nangabit nagkanapo, pasayluag kapituan kapito, wa mo mahadlok ana. Ang kalibutan karon sa tinud-anay apil na ning nagwali, hadlok motuman sa sugo sa Ginoo, pero di gyud mahadlok mosupak sa sugo sa Ginoo. No. Sugo ba sa Ginoo? Kusia ng imong anak? Sugo na sa Ginoo? Kusia ang imong anak? Yaw-yawi na? Disiplinahan na? Latusan na? Sugo na? Dili. Nya, wa mo mangusi. Wa mo magyaw-yaw. Wa mo manglatos. Oh, sugod karon ayaw na gyud ha? Ingka, ayaw sad pa diri, maunsaw dyan na, hindi na madisiplina, nahadlok na ka. Nya, di na ka mahadlok mo supak sugo sa Ginoo. Ana, kanang giingon nga pasaylua lang ang kabit sa imong bana, sugo na sa Ginoo, dili. Pasaylua lang ba ang kabit sa imong bana or kabit sa imong asawa, sugo na, dili. Uy, tubaga uy. Ingnalanggong dili, ingnalanggong sugo. Sana, sugo, dili. O, sugo. Kay nakasaha mo na. Ang kabit nakasaha diha nimo. Ang imo sang bana nakasaha diha nimo. Nya ang sugo sa Ginoo kay pasaylua man og kapituan kapito. Di sugo sa Ginoo, pasaylua ang kabit sa imong bana or kabit sa imong asawa. Kapituan kapito, 77 times or 70 times 7, whichever you like. No, ana. Nya inyo nang sundon o nahadlok mo mutuman ana. Oh, wa
gid mo ayo. Magkagot gina inyong ngipon. Wao na siya. Naabitay ni donate nato dinhi sa atong simbahan o kani-ganing karon pa man to yang gisaad tingali sunod semana kay musweldo siya karon. Wa na siya kwarta. Tak-tak trabaho. Nya una niyang sweldo mudunit kuno siya dire. Wa gid siya mahadlok nga inig sunod makubid na pod siya, makwarantine na pod, wa na siya trabaho. Nya akong ipangutanan ako inspiring kay kada wa man ko ni lupig man sad ko nimo, wa na ko kay hapit kwarta nya mudunit pa jud ka dire. Nya moingon day siya nako, padre, sa sige na kong paminaw sa imong wali ba, din amang ko mahadlok way kwarta, din amang ko mahadlok mapobre nga magkamang sa kapobre, di naman ko mahadlok nga mamatay gutom. Ganahan na kay ko padre nga mo donate diha. Nako, sige yung donate. Sige yung donate. Naman gani way trabaho arang-arang no ni siya pagkabutang. Arang-arang pagkabutang ba? Just recently pader di ako i-donate, idugang nako para mahumanan ng imong mga slots, mahali na naghurot. Nako, o sige, siya pero kay di man ko kagawa sa balay pader, kay bawal man in town ko. Sabot, senior na siya, kanang taas o gidad ba? Ingon din siya nga, ikaw lay ari dire, pick up pala. Nako, akong pick upon. Di ako din giadto. Nako, stan, gini mga tiguang, mamarahig pag yung pa-pick up. Di akong giadto dito. Pag human ako to, siyar kita mo sa kanang mingaw kayo sa pader gamay ra ni akong kuan pero ikaw na lay bahala ana ug unsao na nimo daghan pa jud kay sa gipakapin nga kanabang mga mga basahono na pag mga para pahit-pahit tingitos na mga tisyo ba nako ano man ning padaha para tingitos quarantine tingali nana. Uy, pag-abot na dire nako o kana gidonate na siya na isobre dihang gamay nya kuan siya. Unsa man ini ang gipangputos pader nga humok-humok man ni nako mga tisyo tingali na kanabang para sa kamot ba. Siya murag dili man pader pag ukab sus binandol man day nga kwarta tag 500. Ang iya dayang gidonate 200,000. Nya wa jud ko magtuo ba nga iya tong buhaton. Relax kay siya. Nya tanaw nako tiwasono naman sad. Ano bang ada joke ra na sorry mama nakabati ra ba karon. Ako lang ning giagig joke ba pero ang ako lang kana bitang tao nga wa nay kahadlok. Kanang generous kay mohatag. Nga hasta ako masyak. Mo to pag-abot ako diri ako siyang gitiksan, you surprise me. Imo kong gipakuratan. Ingon siya, God has full of surprises. Ana siya. Unsa ka ikaugma ano makadungog siyang namatay ko? Mingon siya, gi-surprise akong father da. Relax ra kay na. Kamo, ma-surprise pa mo. Di oy, relax kung nagsunod ka sa Ginoo. Nga naman, kahibaw na kang daan nga daghan gyud ang ihatag sa Ginoo basta magsunod niya. Tanawa ha, ang dunay iyang 10,000 sa pila to? 10,000 gihatagan og additional 1,000 kay matud pas Ginoo ang naay iya hatagan pagdaghan pa nga di na gani niya maato pag dawat pero ang way iya kanang sigig kahadlok kay istrikto ang Ginoo kanang mahadlok motuman sa sugo sa Ginoo hasta ang jutay nga naa niya kuhaon pa kuno. Tanawa mong mga mahadlokon sa Ginoo kanang di gyud ka hatag bas iyang kwarta ngadto sa iyang silingan ba sige gyud paningil anang utang. Tanawa bisan ang jutay kay ninyong smile mawa kagamay ra anang smile pero pila ra goy presyo anang smile gilingi ako no na imong tupad smile pira may bayad ana mahal jud kay nang pag smile kabarato ra ana gamay ra jud kay nagpresyo pero bisan pa kana kuhaon sa Ginoo tan-awan ang kasigig paningil sa utang kusmod kay ignaw. What na smile? Bisan ang smile nga dali ra gyud unta kay ihatag. Mawa oy. Di ba? O tan-awan ng mga asawa nga istrikta kayo, mga maldita kay ngadto sa ilang bana. Hasta nano ng ilang bana, kuhaon pa sa silingan. Pildihon lagmid.
Kana mga gwapa kay mga asawa, nakusog kay mo make up, mga mahalon pa kay make up, tagpila na katawsan ang ilang badlis dire, magpa-parlor pa nagtag 10,000 ang bayad, tag 50,000 ang bayad. Oy, pildihon lag sekretary, nawagan ni hapit pa toothbrush. Nga naman, mao lagi na. Niingon si San Pablo, pagbantay mo ha, sa ikaduhang pagbasa, pagbantay mo, kay kinirabang panahon sa Ginoo, muranig kawatan. Apan bulahan mo nga mahadlokon sa nga matinumanon sa sugo sa Ginoo, kay di gyud mo makuratan. Di mo makuratan. Ang katapusan sa ang pag-abot sa Ginoo, dili murag kawatan para ninyo. Kung dili, usa ka okasyon sa kalipay. Kana bang makabantay din ba? Kani, lipay jud ko ani. Kay makatuma na sad ko sa sugo sa Ginoo. Muna pagtan-aw nimo sa imong anak ni suyop, ika kani, makatuma na sad ko sugo sa Ginoo nga pasayloa ang nakasa nimo. Na doon kapila ka nakasuyop siya, tulo ray gitira na koron ma. Ay, katulo sa koron makapasaylo aning panuay nako. Pero ni imo mangipasaylo. Uy, ang imong silingan, ni katkat mas inyong koral, ning nangawat man, ingka alan, ana sila ing okasyon nga makapasaylo ko. Ana, Lord, salamat nga ni katkat ni koral. Ana, uy, gilibak man kas imong ugangan, gitabangan pag sa imong mga bayaw, gidaot kag maayo, gipost pa jud kas Facebook, ang ni-like mga 1,000 ka buok, gala kadaghan sa kong pasayloon, 1,000 ka buok. Salamat Lord, salamat gyud kaayo. Ana, no? Di na ka makuratan, di ka man, nagtuo mo ko nga friend bi aning animal dako, giblipak man ko, gidaot man ko. Ay ayaw nagkasyak. Ay nagkasyak. Nyag na mo text nimo nga ang bana nimong buutan kaayo, do na deduha ka buok anak dito silingan ninyo. Ayaw kasyak. Mingon ka, upat na saya akong pasayloonon. Ana. Salamat kayo Ginoo. Di ba? Relax kay ka. Namamukha o yun. Sige nga rin. Manindog na lang tayo.